ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯔꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯇꯅꯦꯜ ꯍꯨꯠꯄꯗꯒꯤ ꯇꯥꯏꯔꯦꯟꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯝꯊꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯀ꯭ꯔꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯤꯅꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯏꯔꯦꯟꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯇꯅꯦꯜ ꯍꯨꯠꯄꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯝꯊꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯀ꯭ꯔꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯠꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯤꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯑꯃ एगिस पॉलिसी अमसुंग ट्रांस एशियन हाईवे प्लान की मनुंगसन्ना अखोई मणिपुर की कैपिटल इम्फाल का तोंगान तोंगानबा इंडिया की लेदब स्टेट सिंगसिगा रेल कनेक्टिविटी लेहनबगी पाइखलप प्रोजेक्ट की मनुंगसन्ना जिरीबामदगी इम्फाल फावबा चौराना किलोमीटर 130 सांगबा रेलवे की प्रोजेक्ट असी की मनुंगसन्ना मणिपुर थबक सुबगी मोंग असी याम कन्ना चथरिबनी तायेनपोपी अवांग लेकाइद लेबा निंगथौजम लेबाक चौकौबा हारिबा मियोय असीगी हिंगोन फावरगा चटपा तनेल अमा हुटपसिना मरम ओरकांदा तनेल सिगी नाक यत्त लैरिबा मफम सिंगसी तनेल सि तमना नाकल अनिमक्तगी नमझलगा लैबिगी फिल्म अदुनी हारिबा तनेल असि तमना नाकल अनिमक्त लैरिबा मफम सिंगसी अखोई नोमगी सुम नमझलपसिना मरम ओरकांदा अखोई मफम सिदा लैरिबा कम्युनिटी हॉल अदुगा लनाई अखोई युम ओइना लैरिबा मयामसी साउना युम गे मयाइदा लेकक चटपा अदिग संगोई सि पैसलगा लैबा कम्युनिटी हॉल सि मयाइदा क्रेक चलगा लैबा अखोई अकीबा अदुगुम्बगी सक्तम अमद अखोई हजि उबा फंगी। तनेल से खुद मतुंगदा तनेल सी लेबा जगह सिदा लेबाक सिंगसी नोमनमगी नमझलकपसिना मरम ओरगा मफम असि लेबा मियाम सिंगसिना करी फावी अदुगा हाइदिबा तनेल असि फुटपा मतमदा अइखोइना हाना लेरंबना करमाइन तोवी अदुग मसि फुटखरबा मतुंग सिदना हजि करमाइन ओइरि करी अइ उंसिना थेंगनै हाइबना सिंगबा मसिगी तनेल से खुदखिबसिना मरम ओरकांदा कंपेंसेशन सिंगबा करी करा अदुगुम्बा मयाम सिगी मतांगदा मखोइदा करी फावगे हाइबगी मतांगदा ISTV न्यूज़ ता थमनपो वाफम सिंग मयाम पुना लौमिनसि मसिगी सिखाइबसे अखोइ निंगथम था दगी सिखाइबा हौरे दगी हुजिकना पुथरिसिना हदक नोंजु था लाकपसिदा था सिगी मनुंगदा पुथरपने अदगी कलबकी देंगारांग हंदा सिखाइरपने कम्युनिटी हॉल गासे अदुगा अखोइगी युमगिदि हाना सिखाइदुना लैरे अदुगी ममांगदा कोइ पुथरगा इसिंग तुंगा हुजि पुखरी सादुना लैरे हाना दगी सुम सिखाइदा लैबसे अतोपदा होंगदों होंजिन तौरगा लैबने मनुंगददि अखोइ हुजि कीबनेना नोंजु था का यौबनेना अखोइ तुमते अखोइ फक थारगा तुंबा दगी पोचै मयामदि थांदोकपा जगा लेतबनेना अदुम लैरगा तुंबदि अखोइ मपानदा अयाम तुमे रेलवे की तनेल हुटपदा इफेक्टेड ओइबा युम अमसुंग क्लब हाइबा तारे हाइरिबा सी अखोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइट की लाइन डिपार्टमेंट मयाम थाबिरखरे कंपेंसेशन की दमकता अखोई थगत पेयाबा असेसमेंट तौबा लोइखरे अदुबु ngasi बाउदा सोलबा बेनिफिशियरी हाइदारे लबुक तहंगदे अमसुंग युम की हंगदे सी कंपेंसेशन पीननम की दमकता मखोई यानाबा लेखरबने अदुबु रेलवे ना ngasi बाउदा थबक ओइना पाइखलक्तबसी लाइबक थिबनी मरमदुना सिदा लैरिबा प्रजा सेक्शन कयाना खोरांग खोइसाउनरगदी रेलवे की थबक सिंगसिदा अयतपा माम पिरकने हाइबसी अखोइगी रेलवे की माइगैदा निंसिंगजरी खोइ सिखाइबसे अखोइगी डिपार्टमेंट की मी VWT की सो लामे STC करी मोइना चे चांग थाओदा खोइसो थाखरेबा अदु हौजि फावबा पैसादि पीनी हाइ हौजि फावबा पीद्रिबा खोइसो यारगदा थुबदा पीबी हाइना सुम फोन तौबने अदु मोइसो इंटरेस्ट इरौरौदना हौजि फावबा पैसाजु फंगदना लैरे असुमना तनेल असिना सोखलबा मफम सिंग असिगी पिफम थोपा कॉम्पेंसेशन सिंग मतम चाना पिथु हनिंबगी अपाम्बा फोंगदोपगा लोइनना तनेल हुटपसना मरम ओरगा नोमगी लैपाक नमथरकपा अमसुंग इमुंगना सिंगबा सिंगसिदा चाउना क्रेक चलकपगी अकीबा सिंग असि कोंगनबगी दमकता लेंगाकी माइकेदगी कलिके थबा पाइखतपा याबगी हाइबदु पाइखत हनिंबगी अपाम्बा अदु मफम असि लेरिबा मियाम ना फोंगदोकनरकले ISTV पाउगी दमकता कैमरामैन जी गगन शर्मागा लोइनना पाउदमजरिबा कुमारजित वाहेंगबम तारेनपोपी अवांग लेकाई इम्फाल वेस्ट district. चाही खुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तुना लाकपा इबुदौ थांजिंग मोइरांगबो मैतै कंगलै निंगथौगी खुतगी कलहौदुना मोइरांग मियामना हराउ सक्सेल तमलखिबा अमदि मियामदा सिनखिबा नुमितपु निंगसिंगबा अमदि इबुदौबु कंगलै निंगथौगी खुतगी मोइरांग मियामगी खुता सिनरंबा मतम अदुगी लायोइख्रबा खोंजंगलोइ 13 पु निंगसिंगदुना चथरकपा 23 सुबा रेस्टोरेशन डेगी पालन थौरम ngasi इबुदौ थांजिंग मोइरांगी लाइकोलदा लेबा
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯟꯗꯜ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯏꯉꯨ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯤ ꯆꯩꯔꯥꯞ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯆ ꯅꯤꯂꯃꯂꯤ ꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13ꯀꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯕꯤꯗ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯑꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯊꯣꯡꯉꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯏꯉꯨ ꯈꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄ ꯁꯂꯥꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯟꯗꯂꯣꯟꯀꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯀꯠꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯪ 1950 53 ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯩꯆ ꯅꯤꯂꯃꯂꯤ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯒꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦ ꯊꯣꯡꯉꯥꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯀꯣꯜꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯁꯛꯁꯦꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯜ 13 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯖꯃꯜ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯁꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯇꯦꯝꯄꯜꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕꯤꯕ ꯏꯙꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯉꯨ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯒ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ 13ꯇꯨꯅ ꯀꯜꯂꯝꯗ꯭ꯔꯒꯕꯨ ꯂꯩꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯟꯗꯣꯜꯉꯥꯏ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯊꯝꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯗꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯅꯥꯏꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯨ ꯁꯦꯕꯥ ꯃꯟꯗꯣꯜꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯀꯅꯥꯅꯅꯣ ꯂꯥꯏꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ 13ꯇꯨꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯊꯧ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯗꯥꯏꯇꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯊꯣꯛꯀꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ Special Intensive Revision SIR Pangthoklagani Haribasi Ningthina Pangthoknaba BLO Singda Election Commission gi Official Singna Ningthina Tambiba Changi Haina Hanagi Sagolban Kendra gi Hanagi MLA Dr. K.H. Lokena Fongdokre Wafamasi Sagolban Block Congress Committee na sinduna Gratitude Haina Mingthonduna Pangthokpa Block asigi member Hanagi member amadi Laikhidraba member singi imung manungi miyoi singbu ikai khumnaba utpagi thauramda Fongdokhibani Kakulong Community Hall da Pangthokiba thauram aduda Sagolban Block Congress Committee ki President N.G. Ranazid, MPCC ki Senior Vice President Vidyapati Senjam, Ward number 24 ki Hanagi Cooperator Kalang Hunglu Gangmai Amade, Kakulong ki Senior Citizen Makunipau Kamaina Tharomapusing Oiki, Dr. K.H. Lokena Makhatana, All Political Party ki Mifam Amana, SIR Taubagi Wafam Asi Yanaduna Tauba Haugatore, Masisu, English Singani Mangada Bester Oigani Haide, SIR Asi West Bengal Assam Amade, Atai Mafam Singdasu Pangtoki, Adubu, Mafam Adudadi, Manipura Housing Oidipa Pibam Asi Laitabanina, Yamna Line Pangtoki, Adubu, Lamdam Asida SIR Tauba Asi Panglai Line Thokadaba Mande, Masi Thoktanaba, Yamna Chicksina, Housing Pali Balengak Asina, Yamna Chicksina, Matam Changjarabasu, both Hadaba Yaba Muising Adukaktamak Kalaga, Niyom Chumna Tauhani. Amaromda, Election Commission Nasu, BLO Sing Ningthina Training Piba Matoktai Haiki. Atay si atay di hai na pindi hai yamna shanti oiba mafam da tawbudaneba akhoi Manipur se di akhoi masel se pau phongna ba ya ngamdaba matam ma mari da leikhrabaneba akhoi masel se amaga sarok se sin yadaba matam ma leikhrabaneba maram ma sugumba luraba tanja sida huji kaino SIR tawgudoriba port mayam sing se akhoi state ki oina di yam section na akhoi genuine noiba voter sing se masi yahonnanaba aduga loinana masida genuine noidaba akoi ngarang nahanmak tawiduni akoi yam chengningai ni border gi area singda karida tongan ba facility government piri ba facility mayam singse enjoy torambagi madugi evidence lagiba adagi hariba mayam singse leringai kande SIR amu lakadoribani hariba mayam singse masi ningthi na section na yengoba matangai fadaba lei
National Sports University NSU gi Vice Chancellor oina retired IPS Daljit Singh bu haplakhiba ase recruitment rule gi wangmada amade BC oibigi essential qualifications sing khongaung naraga khalakhibra haibigi achobo wahang ama thorakli haina mitai maitai tribe union haire union gi cherol amada NSU gi hangduna leiriba BC ase hapnabagi damak English ni kun marigi December 13 Ministry of Youth Affairs and Sports na notification ama thoglaki masigi makha taba oina Selection Committee amana candidate tara mangabu qualified oide haina khangatke candidate tara mangabu English ni kun mangagi megi tang kuntra mathoida Delhi gi National Job Testing Laboratory gi Conference hall da candidate tara marina sarugyaduna physical bibabosi pangthoki masida hauzik BC oina khalakliba Daljit Singh asi screening gi selection list amazong bibabosi da yaukide NSU Act 2018 gi matung ina BC oibe gi qualification asi chehi tara dagi tadana professor oirakpa administrative experience leiba myu oigadabani masigi mathakta academic research ki field da thabak tawrpasu oigadabani haibasini BC oina khalakraba Daljit Singh di BSc LLB gi qualification khaktani mahak IPS ama oina BSF amadi CRPF ki Director General yauna ataifam Singh puramki NSU gi VC lobagi thokiba advertisement da yaukiba criteria amadi regulations singa thina tayonaba misak amabu BC oina khalakiba si atamnana khandaba yade haiduna namfu da chathakiba thawong oigani haina lawi selection committee na khangalamlaba hanagi panelist amadi biba bosi yaukraba candidate singbo cancel tawki haibasi matau karamna tawkibano cancel tawba tarabadi matik chaba candidate khannabagidamak public notification eki matung ina re-advertisement amuk thokfam thoi adubu hiramasigi matangda anoba advertisement amata thokiba leite anoba UGC gi RR gi matung ina anoba BC ama khanba tarabasu notification ama soidana thokpam thokadabani asigumba university amagi BC khanbagi thabagasi political appointment amagumna chatharakpasi yamna laibak thibani BC khanbagi fazadaba thawong asina academic circle amadi sports pu pamjaba myu kya gi mafamda chaung ningba kaihale haire Tha asigi tara mangada Kakching district ke Hianglam PS ki manung chanba Paul Star College manaktagi myu ani brown sugar gram chamaga nifu taret ka konana fari haire police dagi fangba pauda farba myu ani adudi kairang mayai lekai kairang muslim dagi MD Salim chahi kuntraga mathoi amasung MD Nawab chahi kuntraga ni thoini makoi ani dagi four wheeler ama lupa listing yang khaini thoi fangki Lamdam asigi mahiroi singna lairik fana yamna hairabasu imalebak asibu nungsidrabadi karimata kanaroi lairik tambada laisusu yahonse laisu asi hek yaudraba lairik fana yamna hairabasu laibag asi sungchau chawkhaloi maramaduna anisi puna chatlaba matam adudata lamdam asita chawkhatpa ingtapa khunai ma purakpa ngamgani haina social scientist Dhanabir Laishramna fongdokre wafamasi ima hiangtek lairimbi thogallob nongmai khongna sinduna Kakching district ki manung chanba nongmai khong makha lekai hiangtek lairimbi community hall da pangthokiba handak haidogiba class 12 ke exam da commerce stream da mari suba position tarakrabi nomai khong makhale kaidagi salam sanayai amade art stream da mapan suba position tarakraba nomai khong mayale kaidagi Ningthauzam Kudos mangang amati nongmai khong khungang asigi manungdagi handak haidokiba bosem kosem amadi CBSE examination English ni kun manga amadi kun tarukta mai paklaba mahiroi kuntra maribo pugning thogatpo oina certificate amadi memento piduna ikai khumna utpagi thoramda special invitee oina serogya kiba Dhanabir Laishramna fongdokibani Thauram aduda Arong Nongmaikhong Gram Panchayat ki chairperson Ningthauzam Rajan Kumar, social worker Salam Mangi, Arong Nongmaikhong GP ki caretaker member Singsu Serogya ke Thauram duga mari lenana Dhanabir Laishramna makhatana ngasi mai paklaba mahiroi sing asina laishu yahu tabadagi achoba competitive kayada mai paktuna khunai asigi thabak torokpada lamdam asigi miyam nungsiba ngamdaba lamdam asigi miyang loina bagi mahuta yumda huizau loiba karda amuba mingsel haptuna miyang lapnarak kaya asinade mahaki lairik hairubagi mai paklubagi kanafam leirakte maramaduna aikoina lairik fana yamna hairakasu laishu haiba asiga chapminadragade aikoigi khunai asi tungda kari oirakani tambangamde ngasigi haurakliba mahiroi singda laisu asisu yamna mathau tai amade ireipak nungsiba asisu yamna maru oi haike
Reva I Foundation Uripok Yambem Lekaina YWC Sagolban Thingom Lekai ka kusam na duna lem na mit laying bagi kem amang ase Thingom Lekai da pangthokre kem ase da lekai gi myu ka laying bagaloina na mit ki mathau ta ba hidak singsu lem na pikhe Naga amadi kuki na fazin duna thamliba micham sing miyoibagi minungsi yenglaga thadoknaba lamlai kendrogi MLA KH Ibom Chana nakal animakta appeal tawrakli Youth Development Cum Library YDCL Pungdongbam na sinduna chatharakpa Second Pungdongbam Trophy 2026 Men's Open Village Wise 9A Side Football Tournament loishinbagi thoramda wafamasi fongdokibani Thauram aduda YDCL ki President Khaidem Chingkhaingamba Maitei former GP member Sawombung GP Yumnam Ibohal Maitei, former GP member Telok Chana Saijang GP Amom Jabini Nachingba Serugya Ki. Thauram aduda Ibom Chana Makata Kibada, Thadaugi pastor Amati Chapmina Bamu Hat Kipagi Togdok Laibak Thibani. Togdok Adugi Matangdagi, Kuki Sing na Nagamicham Fazin Kiba Amadi, Nagana Su Kuki Fazin Duna Thamlibasi Su Tawaning Day. Nakal Animak na Fajiliba Micham Thadok Naraga, Tangdu Litaba Hanjil Hanaba Honaminasi Haiki. Andu laita ban usi sarwa porunga boholari alo government khaktana duba sampi du ko kadaba porapon nangbodo bana tabalina masida praja puna makiso support tawliwa sangi tawsu tawbiri agora koi puna magna Manipur gi mafam amata da hekta sumba thongdo wathok sik laiba matamda singbo ero tambo ero akoi Manipur gi jaga da leiba koi puna madugi awaba nuwaitaba si thenglo soidana adum phangani aduna aigi jaga da thokte haidu khandabida koi Manipur da angdu laitaba in tapa tahitaba yate haibagi wakulon duda koi puna bangna ami mari angam da daito lomina raga santi handil hananaba panamidasi Hauzik lalon itik tauraga nomagi chara tanjuriba sing yauna micham miyam kham thengna wanaraba matam asida Thaubal Kaithelda anoba Bisal Mega Mart ama hangdoktuna leibak irang thokhalibasi tasengna laibak thibani haina KCP PWZ na hairi lona thingkraba lobasigi PRO chingkhai nganbagi cherol amada masigumba khutsemgi leibak irang thokhaliba thokdok asi makata na thoktanaba anoba Bisal Mega Mart asi athuba matamda yamdrabada Thaubal Kaitheldagi kilometer Taruk Lapam Mafamda Hongdok Trabadi, Bisal Mega Mart ki mathakta KCP PWZ MC Unification na January Basingi mathakta akan bathabak lokhat kani. Loinana, Achauba Kaithel asi hang hannabagi ayaba pitok pada January ba Thaubal Municipal Council gi official sing yauna, Marilaina ba Mu sing lupkapau faungnagadabani hairi. Kanagumba kharana masagi kanaba khara fangnabani haiduna, matam kayadagi Thaubal Kaithelda lalol itik taujariba singi pukchak lambi thadatnaba Thaubal Kaithelda anoba Bisal Mega Mart hangba lupna yaroi hairi. Paugi marakta na temba break amata longminase. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Gibe makigano Azab thamo Sige yung se, next time din na check sin na laksilo ka tamko banine. Dadarang se, juhar habaga amta kidarbo. Asum na, mayam na machalbo ngapshan lugum. Masige yung masibu, aso yung ngap ko kadabatagi. Next time din na ngapseli. Next time din juhar habating ngaptok na nabasim bani. Zaman technology siya na na concrete katok na tinaba matamda. Kapamdal ang magpihena hinggal adli. Hashtag TMT, strength is in the way. Honglagli ba punsigi lambi sida aray ba tsaba yaba makhay sasinari. Aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasil liba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding magsibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Break imatung taram nokchare pau makata na pizere.
Danang Vietnam da May Tarata Pangthokiba Ironman 70.3 Half Ironman Triathlon International Event da Mai Paktuna India gi danatana Manipur gi mingchut purakraba Nagamapal Faugai Sangbam Lekai dige Yengkom Suras Singbu Harau Tayam Opagi Tharam Oasis Group of Company na Sinduna Iroi Semba Lorembam Lekai Deleba Head Office da Pangthokre Tharam aduda Oasis Group of Company gi Chief Manager Yengkom Binoy EYDC gi President AK Ratan Kumar Yengkom Budi Singh Yumnam Ibochoba Singh amasung Ironman finisher Yengkom Suras ki apokpi Yengkom Ibepi Sakna Maruiba President Member Singh oina serugya ki Thauram atuga mari lenana 70.3 Ironman finisher Yengkom Surasna Mahagna swimming cycling amasung marathon ahum punba event 70.3 triathlon asigi finisher ama oiba ngambasi khangba kanbegini awaba kaya thingnaki adubu imaleba ki mingchet puraktaba yade haiba wakhalonda hotnabadagi ngasigi mai pakpa si purakpani fongtoki yam nungai ba fawe ai hakti abadi aigi life to smaina Ironman 70.3 ki title se fangani habje bo thajarude adubo ai hak no hona jabagi mamal haigadra adumaina ai ngasi 70.3 ki title je phangmanga bani adu matung tarakpada su ai full Ironman sanana bo hona jaghini Thauram atuga mari lenana Sarogya kiba Oasis Group of Company ki Chief Manager Yengkom Binoyna Sinfam khudingda leiriba myoi singna hakchang fana leiba haibasi yamna maru oi Hiram khudingda machin tumkhalakli ba myoi singbu lamjingbiba mathau tai hakchang faba khunai ama oiraba matamtada chawkhatpa lamdam ama oigadoribani fongtoki Hozik Manipura or India da Ironman ki title se low basing se ayamana physics yeng ba matam da heart ki or so amag everything magi ke no se akoi mi ki whole body se ayamana Ironman lorok basing se doctor na so dum haibani quite ke fit oiba player ama oi haidana akoi ngasi world da oina masi tawre India da so dum Ironman se gawa da kari da mafam da tari ado handa ki jidi moi choice to be Ironman se akoi ke Europe da so dum tai then India da so dum tai ado handa moina chali sina Kazakhstan da mamang da so tai ado handa ki sina Danang Vietnam da tabani sida akoi Suras na lorok pase masi yam nungai aduga nauna machin tu kalali ba sanarishing da su sigum leba title se lobby you kan honabiu haidana ai akoi company side thamjage Loshilakpada maruiba pawmo kana pizare Railway gi tunnel hutpadagi Tairen Pokpi awang leikaida leibak namthaba amasung leikrak chauna chatpadagi yumsing asida mi leibak kinare Hauzik Fawbugana Stevena Sandokchaba Manipuri Pawmatang Seloizare Mireng Tabiri Bapum Namapu Amukana Kurumjare